Sikubingelele sikwamukele yona nge-channel yakhe kunqa phambili. Igama uqela Enoku Pastor Weningi. Siphinde sathi asinqamula amazwe sihambe sifunde ulwazi la sivakashele la udokotela useGoli kwaNdongazi yaduma kwamntanami wendelephi kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda la sikhona khona eProtea Glen bathi ise Glenridge isigodi la ekhona khona. Dokotela kunjani? Siyaphila mkhuluni njani? Ubaba kumthetha umbishophi umthandazi umelaphi wendabuko. Uyena ke sikhuluma naye. Dokotela ngifuna la sibheke udaba lobuthandazi lobunyanga lobungoma lobugedla yabo. Kodwa ke njengoba wena siyazi ukuthi uphethe kwabakubili umthandazi uphinda thinta emakhambeni esintu. Awusithi qaphu ngomthandazi ngobizo lokuba umthandazi ukuthi mhlawumbe umuntu onalo ubonakala ngani noma yina into ayenza umuntu ongumthandazi. Yebo mkhulu, ekuqaleni nje umuntu umthandazo umuntu osaba uNkulunkulu. Umuntu futhi esikhathi esiningi ohlala azithobile. Ingilosi ithi mayehla kuye ihla ngesimo sokuthi umuntu oseduzane kakhulu noNkulunkulu. So mafuphe nje ngingasho ukuthi umuntu umthandazo umuntu osebenza ngamanzi nangewasho. Nangomoya ke kaNkulunkulu nokuthi konke akwenzako makathinta umuntu ngesandla uyaphakamisa isandla uNkulunkulu umuphe leso sibusiso sokuthi konke akwenzako kuhambisane nesimo samanzi. Awushithi noma babeka abantu nje isandla yes abathandazeli kumthandazi. So wena nje ukuphethe kokubili angithi uphinde ube namuthi uphinde amakhambi esintu kufika kanjani ukuthi ube ngumthandazi uphinde futhi mhlawumbe kwesinye isikhathi uphinde ube inyanga. Mkhulu ekuqaleni nje mangabe umthandazi uNkulunkulu uphinde futhi akuphi isipho sokuthi ufinyelele nala ekuthinteni amakhambi esintu. Uyanizwa mkhulu? Ngoba kuba khona isikhathi lapho ukufanele ukuthi khona iswasho sime izwi lakhe bese kuba uNkulunkulu uthi thatha ke mntanami ukuthi nokuthi isihlahla siso uhlanganise nesihlahla siso ukuze sizophilisa lo muntu. Uyanizwa mkhulu? Phela siphinde sibuyele emuva sicabanga ukuthi uNkulunkulu wadala ukuthi izihlahla zibe khona. Uyanizwa mkhulu? uNkulunkulu wadala ukuthi izihlahla zisebenze ukuphilisa abantu. Njengasemandulo sasiphila kodwa ababephila ngaleso sikhathi baphila ngamacembe nangezihlahla. Uyangizwa mkhulu? Namanje kusesenjalo komkhulu noma ukhuleka siba khona isimo sokuthi ukhuleke kungena umuntu agula impela ubone ukuthi umuntu uyagula kodwa ngesimo sokuthi uNkulunkulu athi izwi lifike kuwe lithi sebenzisa amakhambi namhlanje ungasebenzisi lo muntu ungamthinti ngeswasho umthinte ngamakhambi. Kwenzeka kanjalo mkhulu ideswayi bese egcina umuntu kubonakala ungazathi ubugedla buyangena ke esikholweni. Asikhulume ngayo nje umuntu ongumthandazi ukuthi mhlawumbe umuntu onesiphiwo soba umthandazi but esingaka-activate esingakasebenzi kuye unaso isiphiwo kodwa manje kufuna siphakanyiswe noma ufuna sihlanjululwe. Yini edingeka mhlawumbe ayenze lo muntu loyo? Umuntu onesithunywa kufuneka ukuthi ahlanjululwe mkhulu. Ngoba ukuhlambuluka kwesithunywa kuneyindlela eziningi. Ngizwa mkhulu? Umuntu mawukhuleka ukhuleka uNkulunkulu uba nomusa aza kuvezele maybe lo muntu kufanele ukuthi usondele eduze kwakhe akuhlanjulule akuhlambulule. Uyanizwa mkhulu? Njenga yonke into eyenzakala egcineni iba nomuntu oyivezayo. Uyanizwa mkhulu? Ideswayo khona ukuthi uba nesithunywa ukhuleke kodwa ungazi ukuthi lento leyenzakala empilweni yakho kwenzakalani. Uyanizwa mkhulu? Until uzuthola umuntu ozothi no lento yenzakala kuwe into eso ithi ngiveze ukuthi umhlaba uyibone. Uyanizwa? Bese uyakubulela uyakuhlambuluka bese uyakhona ukuthi uhambe uyosebenza uphilise isizwe sikaNkulunkulu. Amen. Asikhulume ngobungoma ke dokotela. Mhlawumbe ke le ungoma umuntu mhlawumbe ume ebona ukuthi ayingathi unalesiphiwo noma eyebantwini bamtshela ukuthi unawo lento le yobungoma. Kwenzakala kanjani mhlawumbe ingoba ezizalwe nalento ikuye noma into ayithola ngendlela mase ekhulile. Emkhulu ubungoma beyafana nesiprofiti. Umuntu uyazalwa nobungoma. Uyangizwa mkhulu?
ngeke ukuthi usowucalile ugugile unabo 40 50 bese utwena sokufanele ulanda ubungoma ekubeni bungazange bube khona sonke izimpawu zingazange zizenzele akukhonakala ukuthi lowo muntu lo kodwa esikhathini samanje mkhulu sekukhona abantu uthola ukuthi ungena ebungomeni ungena ngesizathu esihle sokuthi udelayile ukuthi angene ngoba abantu baya refuse ukulandelela calling yabo ukubizo uyabo okanye umuntu kumthatha isikhathi ukuthi azabe abone ukuthi kahle kahle yena ubani ngizwa mkhulu kodwa ubungoma uzalwa nabo mkhulu impawu zibonakala ukukhula ngisho abanye uza ayekele nesikolo uyabo omunye agcine nje impela nje angafuni ukuhlala nabanye omunye abe nenhliziyo encane omunye aboniswe impela ukhona umuntu ongena ubungoma akhipha imfihlo singakafika isikhathi ukuthi umntwana njalo endlini mawuthi uyambuka ubeka something akutshela ukuthi into so manilahlekele into something kube uye mama namhlanje kuzofika umuntu oso mama namhlanje kuzoyenzeka into eso lo mntwana lusukana isiphiwo sikaNkulunkulu uyabo kodwa ubungoma bese abantu ke ba-delaya ukuthi baba ukubulandelela ubizo uyabo bese kugcina kunoyinkinga kanti esinye isikhathi uthola umuntu ahamba emkhulu ngesimo sokuthi isimo sakubo kunamadlozi angahlelekisanga kahle uyangizwa mkhulu uyabo bese kugcina umuntu kubungazathi amadlozi lawa asondela kakhulu kuye because ayalwa kunengxabano kunalento ukuthi abantu kufanele bayibheke and bayifunde ukuthi mangabe abantu kunengxabano ekhona emadlozini mozoya kumprofeti esangomeni isangoma esingazange size sifundiswe or sibuke kahle sizokutshela ukuthi kumele uthwase kanti nje kufuna kulungiswe nje kanti kufuna ukuthi kulungise isimo ubuye futhi ukukhumbule emkhulu ukuthi liyafika umuntu azalwe nethonga ekufanele ukuthi livele eze ubungoma kuye uyangizwa mkhulu kanti no lifuna kuyothwasa hayi ukuthi lisebenza abantu lifuna ukuthi liyophakanyiswa lihlale kahle kuye emzimbeni kukhona futhi elinye futhi mkhulu elifika libe ubungoma kanti nje lifuna ukuthi nje lona lihlale phansi liphakamise isithunywa lona lihlale ngaphansi uyangisebenza ngesilo kodwa analo idlozi uyangizwa mkhulu yabo indlela eziningi mkhulu yabo indlela eziningi ongathi uyayilandelela iphinde kumadida ikudida uyangizwa hayi sikhuluma ngomuntu oyinyanga ke inyanga nje akasonta akanali uyinyanga nje uyihlala ekhaya uyinyanga usenza ngamakhambi esintu kuphela yemkhulu lo muntu lo kubizwa kuthiwa igehla igehla ne ubizwa kuthiwa igehla khona bayibiza ngenyanga bese kuba khona okuthiwa lo ugehla ke ufuna ukwazi umehluko phakathi kogehla nenyanga noma into eyodwa mkhulu yafana libamani bahlukanisa ngamagama uyaba kodwa into eyodwa mkhulu lobu obuyinyanga usuke lo muntu lo anasi isiphiwo sokuthi abone imfihlo zomuntu kodwa ngama asebenzisa amakhambi phela uyandastand akathwasanga lo muntu loyo uyaba uphiwe nje ukuthi ufuna ukuthi asebenzise ihlahla bese akhona ukubona futhi ngani ke lo ngomoya kaNkulunkulu uyandastand kodwa hamba esuka from edlozini uyangizwa then bese ke kuba nalo woyigehla uyandase ubugehla lo muntu akanamoya ungizwe kahle mkhulu akanasimo somoya lo muntu la akanasimo nje umuntu ofana nami nawe manje uyangizwa mkhulu uhlala nje kuhuye lo muntu ufana nokuhlala edeskini afundisa ukuthi lo muthi lo lesihlahla so mawusigaya usihlanganisa nalesi senza ukuthi umuntu kahle ohambe ofundile umuntu ofundile akanagcoba akananethi lo muntu yes umuntu othandile lento leyenzakala yemithi wathi ithi ngilandelele listing ingiphilise uyangizwa mkhulu fana nomuntu ofundayo esikolweni ahamba ayoba udoctor or afunda ayoba uthishera or afunda ayoba ayenze IT uyangizwa na kanjalo igedleni ke kuba umuntu othi mina sorry esingasho mhlawumbe ungenzeka ekhaya kwakunenyanga kwaloku efunda lokho uyafunda bona ubaba makahlanganisa umuthi oso kuphuma umuthi oso lo muntu makagula so yabo egcineni lo muntu lo sekayawazi amakhambi uyabo noma umuntu uthola ukuthi kade hlala
mhlawumbe egayela inyanga umuthi Yes, lokwelekelela yes. inyanga Yebo. yena uyayifunda kanjani umuntu Uyayifunda uyazi leyo inyanga muthi. iyamthetho khona lo hlanganisa lo lona wesiqinto lona wenza lo wani Kunjalo, bese ifunda umuntu ukugedla lo Eh, ngoba yena akabizwanga ngokwethomo Ngokwethomo. noma ngokwedlozi ukuthi Yes, enze lo msebenzi kodwa yes, yes. umsebenzi awuthole ngokuhamba efunda Yeah, ngaphambi i-student. oh Yeah, ngathi nje i-student umuntu ungabe student senyanga ethile se-student noma senyanga student sangoma esithile esisiza kwase gcine sazi lo muthi kunjalo mkhulu deswathiwa igedla mawuthi uyabukela ukubuya emuva wonke amagedla uzothola ukuthi ubabakhe wayeyinyanga or wayesangoma or kubo ukhule eyinyanga kodwa yena azange athole lesiphiwo because ukhule kule environment le fana nomuntu okhula abasonto abantwana makukhula njalo every Sunday uye esontweni njalo mawulala uyathandaza labantwana bazokhula benza lento leyo nobugega ke kulandela i-history sekhaya okay uyangizwa futhi influence ukuthi mina ngikhulele kule ndawo khulele kule nto le ayikho into engiyaziyo ngazi ukuthi la ekhaya gayo umuntu kuphila umuntu no cha ihamba njalo mkhulu ihamba njalo no siyabonga kakhulu dokotela ukuthi usivezele la so buya phinde usicacisele ngezinye izinto sibonile ukuthi usithintele la ubongoma wasintela futhi ubunyanga nobugedla ke nobuthandazi lo ubesithunywa siyabonga kakhulu abantu abakuthinta dokotela ukuthi bazofuna ukuthi ubalekelele ngazo into lezi ezithinta ke bona ubunyanga nobugedla noma ubungoma nje utholakala kuphi ngokusebenza mhlawumbe nanenombolo oyisebenzisayo ngitholakala eProteagen ngitholakala Monday until Saturday Sunday ke ngesontweni bakithi kodwa bengicela ukuthi ofisayo ukufinyelela la enkhona afone inamba enze appointment ngoba ngiyaphuma ukuthi ngiphuma nabantu ngiyosebenza emizini yabo or ngiyesemanzini sihamba kakhulu thina abantu esiphilisa abantu